Kumianisya wa kisasi cha Motongo TV ninaukethia na ninauthocha kilunguni cha Tuneenanie. Kilungu kicha Tuneenanie kikukia kila wakeli kuma saa 2:45 cia maweo. Nitawa Jacqueline Binya ninaukethia ingi na ninauthocha na studio ninainimakwa alangwe na mamukethie na mayutavya umo ni wiva niambia na Bishop. Ninaukethia Kumianisya wa Motongo TV wajengi nitawa Bishop Mala wa Jesus Grace Centers na numeta bandu baabeta wa Kalama na ni Bishop wa ministry on the Asante Jackie. Karibu. Nondo wake bendi cha Tuneenanie. Karibu. Asante. Madam. Nina mukethia ando maitu mokambani na alame vasa no kubini kwesitwa nitawa Faith Ndunge ni mwikalia masako ni wa biasala na osiasa na ni muimi ni musiai ni siana na nitethea cia osindila cia ile kuikika masako na muno ile ikoneti aka na siana ilandiwa na Santi Jacqueline uko tutothocha twithwe twimwe tuneenanye na tuye yaka itheta enembe Ni mubea muno Faith na nitothocha kilunguni kito cha Tuneenanie. Dr. Jimmy. Asante Jacqueline, nito Dr. Jimmy Mtunga, msaidia wa Motongo TV, nito karibisha umundi twende na kipindi kitu kita cha Tuneenanie. Na ningwetha nina wathokana ni mutu tugetuganisha na tuithuthania. Asante. Ni asante Dr. Jimmy. Yeah. Na Dr. Jimmy ni umo wake ni ba masako Mutitoni. Mutitoni. Yes. Museisya wito ningo ikwacha ibinda yaku ni seo na ibinda ye tumie ni ibinda yaku kuna kula ni tunanenia kwibanga kukona kula twanene ibinda yaku kuna kula na yu twenda Tuneenanie ni tukonie kula ekatumwe mbe ni mubea na ngatho muno tambai ya kamba undu tunakwatania na twakona kula na mugo twinae na kinene na mwenyi museo mabinda onthe na ndito na mugo umundi nenda tunene yulowa uimu witu Kuima kwitu kiuteti na Kumianisya ni chao tunasomie ndini wa Kuima kitu kiuteti na Kumianisya kwitu nundu mabinda maingi siasa sinoka na kau kana kimena onangi makalonja ibeti musi anange makelonja musi ngomo Bishop Grace ya mwe yi nene Tuneenanie akamba maitu tumatongia muvya na tuisoma isomo Jackie ke kandu ime watu boye tuboye ita gome wanundu nilikana kana religious leaders kana tongo ima mdini onthe mana boya muno nundu wa ibinda ila kwethiwe na kauku kwitu Kenya na kitina boya mundu yacia Ngai atutethie ona baikethe kauba bathi koseleke kakukitanithiano indi umundu kiseseni ni ndono ciagana ni tungia Ngai mubya na ithio nthete tungia Ngai mubya nundu andu onthe manabindicie na wethia kila mundu wonthe ni taweaniwa woni niwo wona na cia nthene yambiie kuima maundu ni ma kisiasa maundu alangitine kana cia na gwitina andu mana mantha imwana cia kukita angi makamantha andu ma kuiolea yani kethia no ndeto kuna kula lakini tayari wina kikundi cha ujiolea kusindwa kiucho onde ona alama na nenge pembeza ai kote mungu ni salute mungu mwana nenge wa watu wa nomba mai ya family kama ndio kila ninga kuna mutui nundu wa mundu komanda wia twanena ni yingi ja kitu aseka nandu ana ndu manda wia miaka 5 na mami na kuandikwa miaka 5 maisio kengi moko twetia ati maandiki application ni kana ne mama sio kengi malike ibelani na uima wanthi ni utuonanicie indi muno ni kutungia Ngai mubya nundu mboya ila tinabojie na caravan na tembeye the 47 counties
tuboyete tithiukite na kina Apostle Kimani twaiti kana ngai atethie nthi baikokile kamundu kakune kala kangi na kuu ni gwithiwe baigula ta kuna Kenya sina mugo taiti kunie na sina moyo okugwe itania ona andu magwaticie kwigwa yenyene wakichamagiana kwani wachambe ukona mambe yotheka ugethia yuba yila tena unakileze muineno ukigwa kwenda uko ndukambionena nakwa wona ndwi witu we na ndwi thia nandu me ukitabathi ko ube no ndo utungia ngai mubea enenthi na akamba ta muno akamba ni mukunie lakini timu no ngoboya muno akamba meke kindu ndo na kuweta ibindane ila ingi yukite njaki ethwanga yakatutethia the table with the ciana citu ciosa kitambulisho itwaitwe mituke ikoseka kunika kula niguo kuya alangi meka mayusu iwe itambulisho twana tutwawa tukayusa kula kana tuongele namba nikana thaiti twana kwa zikana iti isaenda musumbe with the numbers nito no nena kwa huko ndo no tungia kimo bya na ngai mwathi muno akamba maitu nundu akwikia mugo na kwikalana mugo kiu nicho chona nicie kiete onena nicio munthi uima ti mundu kumecia mbue uima ni mundu kwitha na kiliko kwithwa na kiliko kisio Madam Faith mwitu mwaitu ni gutungia akandu wangi ngutungia ndo alama nongamite mubea nundu mbe ni moma nekiye umugu nundu ona moni tunona ilateta political tolerance kase la kundi ye ngaleno neno ye ngaleno ni wona mena uima kana moka makomania bandu nunona undu me matena kibuthia na keli ningutungia ene ndi mubea ni kuona kana akai matona na trasisia this time nitikuwa na akaingi manengi otongoi no mana nthini yambe ya kuima ila meonsa mwiyo mubuthu makawambatia akana mayouth ona andu ame na men mamangutha matema seo no nie makwatie positions kona nyakana ni team nitende na kuima kila ni nonio ubungu kuo kambani ni kana andu ingi maina kuna kura na take your time ni kulie andu ameleo thio kuna kura niki na kila kinanza ni se nundu meme kwasia umwe witu ndebo nitaeloma na kana usumbe ola unene nundu yu ingi manasia ni wese yu twende to kuna kula ina monene witu ndebo ndethangu ni nyakwakwa ni bya nino tu mama ne usumbe ni an institution ela ya ile tho waje onaje kaliko we mapata maku ni moneka no na wiekata undu waku go then wonekana ni watetheka ti kwasia inundu mukamba witu ndethangu ni umunthi ti iko na kula kingine na sani we ni nunona andu ndinama na nikula manate kana nituna kunikula tia nini muno ta representation yokamba nita 44% wiekoli ange meva na wathi withi lando na memisi ndwisime alilo thio kuna kula eka if vote pathieno ndwisime amwe kuthio kuna kula niki lakini kumianisya na tolerance isu ni mionie na nina mionie ende after wesethila nwi kuona uikomana mundu akawenye na support yanganya na nondo kiki ne kikondu twikwenda tu embrace alama okie asante nimubea Madam Faith na Dr. Jimmy ndiye atesia kindu Bishop wanena andu ingi maina ethumithia kukuna kula na tunete andu makose kula then kwina space isu alama tana kuna na mana kunie nimekumianisya na kwigwana kindu kiki etetwa ni kwindwa na uwe wa kisiasa nukwelewa political space ukesaidia kila mundu ena woni wake na ndio thamaswa kana tiwo asante Jacqueline nongo ndo kwatania na enzangu ba kana alatoiva studio kumtungia mbaya mukamba mvea nimuna kunikula nesa kula ni muna te amwe etu mwekeye la muna te ngilile kivandi nangi matana kona kivandi watia ni kana tukazuka kune na woka kuna wadhalo ngongili no tuna kweno lakini ngai kwekeye na alama na ndio mbesa mena kuna suti zisio onde no nzia ya demokrasia lakini onu tuende na kana la ingi meitu ni mana ingie
na maungamia kila kitawa haki ya demokrasia na twa kuna kula undu pilot neno kwa nondo enzangu bame kwasia kana ni kuonanya kana itwambie kwitha twainga kisiasa ona ndo tunakunie kula tunakuna kula twasia nganyana tuiye uuni wetu twalito kunia kwa utumkunie kana uuni wetu twalito kuna tumkunie nitukuna kana pe 50-50 40-60 uza kwenda asilimia na kunie ya demo nganyia mundu no waisie uwa kunewe nela ya kunie ya sia uuni mundu wako ongamwe ni nganyia kana tata vitu ni nganyia ni yona niti kana ni twende na wima na nini si twende auto twende ntukitha na masomo mautongo la tumeta governance tuzo kwanza tuelewa kana siasa tikitu cha onu madaka waize tikitu cha kuyangoni ndio kuya mapuinu kabeba ukavela kadhimwa ita tutoni zika tutuna kampuni tofauti kisiasa mtu kila mtu of course unasikia pala ungamiti ama mayuke makomo yuo nuo tu no tumanuswa kunondo yu ando nimekiata ni mozi ya uongozi ando nimeipishwe ando nimeende na mondo mo na hivi tuba mekine hivi ni meki nyina kutu meki tunakina ngiwe na no twende bantu bakonga matoikote tuendeze na maisha no tutweto baya wewe uone wo ni mkulia alama mana sindi mana ngo wado womekata mande na alama na sindiwe metikile na kusindwa tikwazia noisie kuzile kwa zenu natati ola baku lakini demokrasia asiaye alengi manenge kwa mengi tumanenge na tuyatia pia no mutungi obea anana meitu kwa ya national kana presidential alama na lead candidate ni mana tonje kana chiko kita kana ticho ni pe pata wa Uteti twakoti koti sipo jangaka so mina mandoa tweke kwenda na kauti nyinyi kwa ende kana administrative pata koti ya unde kwanza tutikile tuende ya maisha maitu. Asante Dr. Jimmy pai madhao kawa matena mosindwa na mosindani na tunengane ndaya na ni sisi ya history siasa sia mabinda mabituku kwindewa na madina pia la meolea makosindwa na makomba ni kundi kuna endea kutekusea Bishop pe kindu kitawa ICC nikinza kya cheki ya ndo awia ugezethia nundu politician ibinda yemai mena ndaya nikinza cha make ye wia na kikaete hii Kuima na kikaete Kuima kwa kisiasa na Kumianisya ugezethia mwana ikuonune ndo kuna ngundi lakini mwa walikana nikinza cha etie kindu chi lakini wewe kabusemo kamba kaza sia kakuzune na kone anzoka dikota munye kakuzune so kone anzoka dikota ya munye kana ikono esua yue ndikabane byesua ninguyo manna kibala cha kono ngwe kanacho na notitungi ya ICC mobya nondo pala Kenya ya inabika maunduma nyene mokamba na koya ningalde kabidana mana alikana binya mwingi na wethia kila mundu etumia mbayo imukitie na bana sawa kwa bika bandu wesaidia yo na itu tetungola kauni witu na Masai na kwambie kwithwa na makao ma miaka ona angetete asia kwa hiyo ICC la ya kuna nisio matuba ni na ume mathimasi ogeo bandu baya methukisia na mali kana Sadamo sei nyundo wekiwe na kakandondo keke hawa yema na nena na manas unaona mundu ainena na ni asiati kula ikunwe na mundu kotemba na yatabanya na wethia kwanza bai mundu kwenda aya ona itu na mashambiki mo ila mewie kana sang ni moswa na hangi moswa
na ange mozwa wethe kala mundu eugaga telemana ria ko ikuthune ukauga etela wambi ukiria kawasia ICC nuekesia na wosa wakala imwano wisia woje mamunda ko wethe ona mama bindia ki indi yukila ndo notungia mubea pamwe na ICC ye kiekiu pekindu chona nisie uima ona isi asondo yoko nao pe na uima alafu onoka sisi ya musaku ile wondo kusakua niwe ekayu andwala atumanu me usakwa na anasiama ukailio sisi withi ona kula siama ingisi ena bina uthio kethi akwetu mundu tusakuiwe twa muthemba alafu mabulania wethi ayu kitheli kisawa tiko ya mboso ndei mabulania wethi kana mwana ketio wa miaka 24 ketio wa miaka 23 mutumia tio wa miaka 17 ko makaeli ya kulika usumbeni ni kwacha nibekwithwa na kila Biblia yasekana atumia makaota ndoto nao anake makona mawoni ko mutumia ya komenesa awote ndoto aete mbungeni kwa anake na yeye tumena woni ni kana nthi yitu iende nundu sindu cita bulanitwe nesa njaki iyesa kuendea ni asante Bishop na niwo meki wa uya ni ICC na ke mwana iji pe kindu na ke onekie na tuisioka musiaisia witwa Mutongo TV nitunena nyayolowa Kuima kisiasa na Kumianisya